Ngi pilihan sumbai pi boro sasisian pat syakanika channel kejongi bat hakanika video ko bamta sengi ngin pe yakanika post ke orang sulak temai po Meghalaya. Subscribe yakanika channel bat turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Yakani ke post la pelat daka Indian Council of Agricultural Research lane ICAR mentau penai arjar apoi. Kekertan jong kani ke post kedai field assistant. Kelas date lane ka tarik ke bakat do papilak ban submit yaki application ki jongpi kedai hau arpsantrik benai November arjar apoi. Yakani ke post field assistant ke belak kawai ka salary lane ke tulap kedai khatsan hajar hakashi benai. Ka each limit kedai life house nam yaki general category bat kandan sans nam relaxation yaki schedule caste dan yaki schedule tribe bat yaki women candidates bat kandan lais nam relaxation yaki other backward classes dan yaki OBC candidates. Kajaka jong ke posting kedai ha complex headquarters Umyam. Ke educational qualification kalungkum ni pihak pendap yaka masters dan yaki MSc haka agriculture bat allied sciences. Kin kam prefer yaitu badan experience haka fieldwork, village survey, data collection bat kiwi-kiwi. Bat yaki badan basic computer knowledge kum haka Microsoft Office. Yaka interview nak bentakan ni ka post kin pelong bait link baka online mode. Ki candidates ki belong eligible baki buka ban apply kan ni ka post. Pihak ban send yaka application ke jongpi haka enclosed performa pidai ru ban send lang ki scan copies jongki original documents jongpi syaka ni ka email address ffpicaarnehum@gmail.com. Anda kila adap ban screen yaki applications kinsa pentip link baka email lani kinsa shoe call yapi lada pilong ban appear yakanika interview bat kinsa verify yaki original documents ki jongpi kam hadin ka official notification lani ka notice ka pala hi dakanika ICAR ala ai hapo description jaga ni video te phila ban download yaka bat phila ban pule lada phiko ban tip shushu spang ki details.